Yellow House, first prize. Seluruh laka 200 liter junior girls, Caka Yellow House, Macha Prang Makri, Judan Namsau Yellow House. But the second prize, Wei Kima. Haka second prize, Wei Kima. Kamautunum Socio and Cultural Sport Club, Kalayo man penha perdano ika lempung Interhouse Sport Meet, Kabalalong barok sitayo, kabala sedang nado ka arpulai terik ukala lengkot arhajar arpaway, ter hado ka laipo terik ukala lengkot arhajar arpaway. Hagane ka sngi layo bansamno iki kusnam syaki kenarin, bat syaki kun samla, kibalalong kinong job haki jingilek kai baper. Hagane ka sngi la sakhiru ya ka jingilek kai final football, kabalaya kun hapdang ka Red House, persya ya ka Yellow House, hakabala yora ya ka nam ladu da ka Red House, da shigol la non, Dagba tiebreaker lawan bansaki perban Aiman se maganai gasngi da UMLA ka Umsning constituency ba Jason Saukme Maulong harangkat ka jinge donlang kiri orang ba kiba kentho piu ba rang kansai makado biau orang ba snong uba nishan maring uba shambor nong kling bat kinong yelam bagi dekhot jong ka sport club Mautunum nakaliang kinong yelam jong ka Mautunum Social and Cultural Sport Club kila airu ya ka dorkhas hau MLA naga benta banyerap man penpha susu e kamandan yelekai jong ka snong ka sports competition ko baswi le kay melan hakani ka juku benta to along ka ka ba piyo ka kamay ka ji piyo kan kamay spa namar hindi ta ka football sports ki ba pero na try amdong ka man batay na try ba pi pero kay ki ba football yung cricket la pi kumno kiyo kan kamay ka spa kumno kiyo ya kataban kumno ban pe hiyen asam ka kamay ka ji bar nga ngai kani kan ai men sim ba ya pi ki hap ki badet ki badon hange Amar kadi at the right time, at the right moment ba, pide ban ya trishtam, pide ban minot, mo kata kasap kapong pidan pila bandon na kaniya pila kay football, pila bandon na kay track event, pila bandon na kata marathon, kiba pair, kasilong no nakaliang jong pide ban long kita kiba smart busting, bar kiba minot, but ba idol kamet ba kamen same, na try pi idol kamet kamen same ba ka hard work and dedication, na try na pibo na pila hakano no ka feel, pinyo ban kayo to sort ng kajing job. Ikalong punta yung pigi hap kibarit ni Slang Kanyan. Ingangit ba kajing dokam jong sports club bangan sayo bendusi ka memorandum an persyang benle ka bubhar ka buhatang namatakan ni kasnong namar na sutu ako ngipay habarok kilang kibon kajing duna bar ngangit ngini tray senda barka dorbar snong senda bagi seng samla senda barka sports club barkam tami pigi hap kibarit umno ni la kintiyo habarok kilang ni di dai jingkran jonga hakanika Paisi, itai juga nama koleksion, badni senangnya peteng kedua, wada ladang kami yo kedua kini pernah berdebat Islam berdebat, ada uni pernah menikong lapor lajar lapor juga betul kami yo kedua tengah cuwis Islam semua yang besok ke people orang bilang yo mereka bukan kerja, mereka jeng tu jompi haga jengem jompi kan ulong buat ulong berdebat koleksion.